Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Mapung tinai palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak ni sab kita bi kapag tingko-tingko, kapag timuk-timuk, amban labeyan iyan social media atau amban labeyan sa inin supaya pangapas tabi iyan pahala, pangapas tabi iyan kinabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil amman pasek tapi hap mawdu telay magsyukur kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sebab tiyak kita bi pinaabot wa ni si waktu inin, si waktu samiaan ga ta ase-ase wa tabi bang umabot pa kita bi bang ine. Duk palalin kun pagsarang syukur iyan si dapu me masyayikh te iyan dapu page inin amban pagkokan tuan Mursyid Sanuuk, duk tuan Nur Sam Ambil, duk tuan Sibyan, duk may kasawean ne. Magsyukur si kaam puas amban pagsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin panabit bi ako painte ngurung paeseb sigin hawabaran ko latun si me kapung tinaihante sali dukan niya anen lelaruk dende. Manjari me pung tinai iya maudu song pinangurung ko ituhin pamaeseb ko sigin hawabaran ko latun 7 kaam. Iya ne maudu dambua ibadat kulang amban me manusia makagaes ne nga hinang. Iya na ibadat geta hinang me manusia kulang iman nen. Iya na ibadat geta gees manusia hininang bangsamiaan lamma pamarat sayanen. Dukiya na ibadat ininen geta kole we manusia bang dumain manusia ilien hapsin pangadatan nen. Bang dumain manusia ilien untul geta hinang we na yene ibadat song ganta sinabutte ku itu inin. Ine mau song sinabut telay yene pangamaap atawakan pagmaap minaap si antara magpupong tinai, si antara manusia, si antara samiaan magpumpung tinai bilang miaan muslim duk yene magparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala. Tagnaante yene mawduin bahasa te si bahasa Arab. Pang si bahasa Arab yene mawdu telay yene al-afwu was-sabh. Yene pagmaap minaap duk pagsulot sinulot. Manjari ta'rifan te bang ine yene kalimat al-af silent kan jangan maafkan. Hati tadahu dehel lubang ine yene kalimat al-afwu was-sabh.
kalimat al-'afw tina'rifan wa ulama fa inda al-'afw at-tajawuz wa tarkul intiqam. Iyana pa inne pamalimpas duk iyana paninggal no sin pamales. Maananen palapas no iyana do si aale ubos gay bales no. Palapas no do si aale gay iya bales no samiaan. Bang kaniyaan nen samiaan niya kamali na tudyo kao. As-sabh tinaripan do sa may ulama magbidda ta'rifan nen duk al-'afw. Ta'rifan nen iyana tarku ta'nib wal iqab. Iyana puas na kiyo samiaan gay males ubos as-sabh iyana paninggal no samiaan susun. Hatinen gay susunan no aale. Bangwe samiaan gay bisahan gay bisarahan no bang ine samiaan bakas ine nila ibakas samian tahinang ne kamalian sikao. Qala al-Baydawi rahimahullahu ta'ala si ta'rifan nilay pante saddi sab ta'rifan ni naman ta'rifan sinabut dahil lumyaan fa inna al-'afwu tarkul uqubah. Al-'afwu tarku uqubatil muznib. Yana pa inna al-'afwuhin hatin pagmaap minaapin yana paninggal ne miaan panis atawakan gay pamales ne si a atagaduselay. Gay ye males si a atagadusehin. Wasabhu tarku lawmihi dukiyana pa inne pag yene inalenan de sabhuhin yene gene susunan no aalay. Hatinen ga ne niya gene ke umales sarta gene ye bisarahan no lissin ne yene si antara bidwangan lay. Ien inalenan wa mi ulama yene pagmaap minaapin. Hatin ga ne niya alay sigul sagga ga ne niya bisarah ga ne niya kakahinang pamales. Ien may pong tinai palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos si kadua sa butte amban yene maudu pataaluk si pagmaap minaap bang ine samiaan pangkatan atawakan ine manzila ine pabettaran nen si agamate yene pagmaap minaap ininen. Pagmaap minaap ininen asal hajj manamal parkala si agamate si agama Islam. Lukoy na tasabot dahil lumyaan asal kulang may manusia makagees mga hinang iyahin. Kulang may manusia makabebeg iyahin. Malaingkan nen iyene me siye basag iman nen iyene me siye hatul samyaan laku palangay den. Bangpainte may manusia normal do samyaan kulang say pamarat sayanen nageta gees ne mebbegan iyene inalenan we de pagmaap mina-apply. Ekka manusia samyaan bisan pesa ingge langkeo darajatne bisan pesa ingge langkeo panghatine niya amban me manusia makahati ye iye makagees nga maap sawene makagees sa balik nen sumagawa nen labeyan lumabe painte PL leo meke samyan tagees nga maap sawenen. Ien me pung tinai palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene pangkatan atau kan kahadjihan pagmaap minaapin si agama te yene agama Islam. Yene pagmaap minapininen aman may pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ekka ayat samyaan ngaka Allah subhanahu wa ta'ala ngandaak si ipun ne hatinen magmaap minaap. Aman may bisara Allah subhanahu wa ta'ala pangandaak ne yene pen Allah subhanahu wa ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Kulang maglabi makna sin ayat pan Allah subhanahu wa ta'ala khudil afwa ngeddo kew yene maap sidambua makna sidambua isab nga maap kew wa'mur bil urfi duk ngandak kew sinang ap wa'mur bil ma'ruf hatin ngandak kew sinang hap wa'rid anil jahilin duk pahalli kew patala kew pataykot kew amban mesiye yene me aawam yene mesiye misarahan kau yene mesiye magkamali si kau napatala kew hadjamban siye sarta maapun siye duk daa siye samian susunanon si me kakahinang delay. Iyan pangandak wa Allah subhanahu wa ta'ala duk magpain duisab in Allah subhanahu wa ta'ala di alam kitab ni Muhammadiyah ino bisaranen fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih inna Allah ala kulli syai'in qadir. Fa'fu nga maaf kaam kan Allah subhanahu wa ta'ala
wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, duk magsulut sinulut kaam, duk nulut kaam pagkasibi manusia sampai painte tek kayene perkala pekerjaan amban Allah Subhanahu wa ta'alahin. Itu en bisara simi ahlul kitab yene me sia musyrik dina aku Allah Subhanahu wa ta'ala samiaan nga maap yene panghut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina ak minaap si siya yene me siya me kafir me ahlul kitab me musyrik atinen dina ak minaap hadja si siya. Sumagawa nen pan mi ulamain tu si ayat ini nen katambakan wa ni ayat dambua. Pan Ibnu Abbas nusikha hadhihi al-ayat bi ayatin ukhra. Hatinen katambakan atau kan kagantian ni ayat ini duk ayat sedih. Yana bisara Allah Subhanahu wa ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nan si inen papatayun bipain ni atau akan bonoin buyene me sia musyrikinin antag-antag kaswabi. Me musyrikin hatinen yene me kafir. Nabang bangsai pangandak Allah Subhanahu wa ta'ala hatinen sulang si ayat dambua alay ngandak minaap. Ien hangkan magpain mga ulamain kagantian yene ayat mian katambakan duk ayat dambuli mian. Duk niya sa magpain mga ulama katambakan wisab duk ayat dambua. Yene qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bonoon biyene me siya ge magparatsaya si Allah Subhanahu wa ta'ala duk ge magparatsaya si yene elew akhirat. Hatinan si ini manunjuki yene si jihad. Manunjuki si jihad dinak binono. Samiaan puas amban pangandakwan sui pangandakwan siya. Pangandakwa samiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam duk me sahabat ne siya. Bugay siya baya dinakwahan na me kepaniya yene pagjihadin. Na inin pente kagantian yene ayat dehaluhin dinak minaap si siya. Yene me ahlul kitabin duk me musyrikin. Natus itu en dinak binono ne isab hatinen. Katambakan na yene ayat dihululay. Duk magpain Allah Subhanahu wa ta'ala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maapun bisiye nansin minaksulten yene pangandak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maapun bisiye pen Allah Subhanahu wa ta'ala wasfah duk sulutun bi innallaha yuhibbul muhsinin bennal Allah Subhanahu wa ta'ala malasa si meksi untul. Na maananen billahi bang painte ahin nga maap duk nulut sinpung tinaine paniya i amban mi untul na yene mi ama untulin kinalasahan siya we Allah Subhanahu wa ta'ala. Magpan Allah Subhanahu wa ta'ala si ayat na nisab saddi waspahis sabhal jamil. Nga ang nulut kew atau kan nga maap kew as-sabhal jamil yene pamaap yene panulut lingkat. Sa inge panulut lingkatin pan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yana si makna as-sabhal jamil yana panulut lingkat. Pan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala zakar Allah ta'ala fi kitabihi tasabbut wa Allah Subhanahu wa ta'ala si kitabne yana as-sabrul jamil yana sabar lingkat was-sabhul jamil luksamian pangahatul atawakan pangamaap lingkat wal hijrul jamil luksamian mian kahapan lingkat. Minanahan wene tiap-tiap dambua bang ine maksud nen ini hati nen yene si tersebut tetelumiaan. Ben Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala as-sabrul jamil yene sabar malingkatin huwa alladhi la syakwa fihi wala ma'ah. Yene ga'niya ge pinatuhutan reklamo la isi pagsabar nulay. Atinen magsabar kew ge tilewno Allah Subhanahu wa ta'ala we ene sa inin pinaatag si akuhin we ene sa inin pangahinang sa akuhin. Gay iya misara sa ay. Ubus, yene pa inne as-sabhul jamil, yene pangahat atau panguntul atawakan samen panulut, pangamaap malingkatin. Yene huwa alladhi la itaba ma'ah, yene ga'niya susun, gene sinumbayaan susun samyaan. Gene sumbayaan ne susun. At yene nga maap ni hadjaye, gene susunan ni alay bangwe sa tahinang nen. Wal hijrul jamil dukiya pa inne yene kahapan malingkatin huwa alladhi la adha ma'ah yene ge iye ngusa ge sumbayaan ne duk pangusa ni sawene ge sumbayaan ne duk pangamula ni sawene. Iyan pa inte tasabbut Ibnu Taimiyah si ma'na as-sabhul jamil yene pangamaap
atau akan panulut samiaan lingkat. Yene huwallazi la itaba ma'ah gene balikan nu gene susunan nu yene magkamali si kauhin atau akan makahinang si kaudusehin. Duk demikian yene pagmaap minaapin pangandaakan luisab weme kanabinabihan. Duk me pakarajaan me tahinang me kanabinabihan luisabinin. Rasul sallallahu alaihi wasallam aman hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'afu al-hudud fima bainakum fama balaghani min haddin faqad wajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'afu al-hudud fima bainakum magmaap minaap ka ambang niya alutahinang bi pardusehan si antara abi pama balagani min haddin nabang pepenne sumampay si aku ine pentamban me duse tahinang webi manggay abutan sumampay si aku ge ka magmaap minaap pakad wajab hatinen na wajib ne subay miaan panis ko bang painte duse suku pinanisin upamanen makapapatay rambua dambua manusia yang pung tinaine manusia atau kan mukmin si pung tinaine mukmin bangi makapapatay na bang ne taabot pi si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinen sumampay istorihin pi si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usga pesie dehelu amban pagmaap minaap deh na yene abakas mapatay lay upama hatinen wajib ne subay inuruan punishment we Rasul sallallahu alaihi wasallam nahangkan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam magmaap minaap kaam mangnia pente makahinang pardusihan si antara abi dehelu amban kasumampay ne si aku pagebang ne sumampay si aku na panis ko na yene makahinang dusele bang painte sukunen pinanian panis ko ene painte me mapatay atau kan nganzina atau kan ine pedus ko me nangkew atau kan ine pedus sa miaan wajib paintenia panis netusi dia tak bulak dunya. Atinen dinak magmaap minap andang dehel lupa amban kasumampay na istorihin pisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraj al-Imam Ahmad fi musnadih dukniaru sab hadis tapagua wa Imam Ahmad si kitab ne si musnad ne yene hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu painne laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li tarugpak ku painne Rasul sallallahu alaihi wasallam talanggal ku painne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpain niya si aku ya Uqbah bin Amir silman kata'ak sugpatun painne kasilasanun sine mekkat kasilasan ban kau atinen sine manusia geng alasahan kau pasug kalasahanun iye sine manusia pabekkat amban kau da akyo pabekkat amban iye sine manusia samiaan patala amban kau na patapit kyo pilis iye wa a'timan haramak duk urunganun yene me aage mangurungan kauhin dumain pente binales duk kakahinang yene hininang delay subay kita nga maap subay hinang te yene ganti ante kakahinang delay duk kakahinang hap dumain pangaganti te yehin ko pangahinang de sikitehin saya pente adat muslimin saya en adat pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hin duk pangandaakan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam duk sarta bakas tahinang nin supat bisara sallallahu alaihi wasallam wa'fu amman zalamak duk maapun sine bakas nganyaya si kau o Uqbah bin Amir maapun sine bakas nganyaya kau maapun sine bakas makahinang laat si kau maapun sine bakas makahinang duse si kau iyan bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam pusi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu wa akhraj at-Tirmidzi fi sunanihi an Abil Ahwas an abihi qal qultu ya Rasulullah ar-rajulu amurru bihi fala yaqrini wala yudayyifuni painsi Abil Ahwas amban amma ne magpain ya Rasulullah palabay ko pain ne amban dambua alella hatinen me kapung tinaihan de atau akan me sahabat usab ko siyahin palabay ko pain amban dambua alella
sumagawa nen paglabay ko samyaan ga kubisan sa ginani, ga kubisan inggal ne, ga kubisan hurmat ne, ga kubisan mulya ne. Iyan sumbong yan lalamian si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus dambua wisab pa inne payamurru bi, palabay lalamian amban aku, hatin amban lumaku, paajizihi, ine bales ku iya si pangahinang ne si akulay si oras ku palabay amban iya ga kuhurmat ne, ga kubisan sa ginane, ga kubisan uhotan ne, ine pain lelali si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bales ku iya say pangahinang ku iyahin, ine sambung Rasul sallallahu alaihi wasallamin pain la akrihi, da pain ne balesun pahajjehun iye, uhotanun iye, saginahun iye, samiyaan hurmatun iye. Hatinen mina apyene pardusehan nelay gay dinaak ginantian kakahinang ne malaatin duk kakahinang laat duisab. Pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dumain say sipatnen, sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin ine makahinang laat si iye pinanggawe ne sarta hinalang binales we ne duk kahapan. Napikil ti Rasul sallallahu alaihi wasallam jaman si Makkah tagna ni magda'wa. Banes minsan na iye, pihum palabi ang bantaib samyaan, pinagtibagan iye sa agen-agen, gene iye kolean we bakas painte bakat, yene panibag mi aayehin. Na ine balis sa sallallahu alaihi wasallamin, ine balis sa sallallahu alaihi wasallamin, ga binalis we Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samyaan, duk painte kalaatan, sampai dinuaahan hadje we Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang pain painte kahidayatan yene me aalay. Hatinen mina apwe na yene me duse bakas tahinang ne si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bubang pikil te me manusia ku itu asal bohat hep me dusele. Da pekewe me sa ina tinibag binsana ni agen mate ne tatibagin. Agen mate ne paminsana iyahin. Bisan agen bisara dategtang takalenu amban sawe nugay hap sa agen kau miaan takole nu yene minsan aale sa agen takole nu mapatay ale bangkyo makakali sa mian bisara gayhap amban iya tudjukao. Na dumesa ay adat islamin me pung tinai kinasayan Allah subhanahu wa ta'ala, yene pangandaakan kitehin dinaak sa mian kite nga maapsin pung tinaite sali dukan yaanen muslim duk dumain bang sa mian amman labeyan pangamaap te siyehin adakala janan siye hap tudjukao, janan siye hap tudjukao tapikil-pikil dewe pinain labi luba na nene me sadi agama tapikil-pikil de pinain hap hati yene pangadatan agama miyaan yene me muslimin hap hati pangadatan den na sampai kahidayatan siya sa miyaan amban labeyan yene pangadatan no amban labeyan pangamaap no siya lewang upamanin kanyaan nen tagaduse siya sikaw. Iyan me pung tinai palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lukyene pagmaap minaapin amban me sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me sifat Allah subhanahu wa ta'ala duk may amban alen ne asma'ul amban alen ne pentihab min asma'il husna. Amban alen Allah subhanahu wa ta'ala. Nakone sabniya magpain me tumpukan sinduehin we pain ne pagsali no sifat manusia induk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa ili pain ne sali sifat manusiain duk sifat Allah subhanahu wa ta'ala nga maap. Bubinnaan pen Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamislihi syai'. Atinin ga niya pentek sali Allah subhanahu wa ta'ala bisan ine-ine. Uwus pasali no Allah subhanahu wa ta'ala sifat manusia nga maap. Nanan si parkala ininin me pung tinai kinasian Allah subhanahu wa ta'ala. Niya pentek kaida kajari eddote yene panipati Allah subhanahu wa ta'ala bang paatag yene sifat manusiain. Duk sifat Allah subhanahu wa ta'ala bang painte magsali niya kaida pangeddo te iya bang sa inge pamahadjete mian sifat Allah subhanahu wa ta'ala hin sa inge pamabidda te sifat Allah subhanahu wa ta'ala naman sifat pente manusia alay. Pen kaidahin la qiyasun fi haqqillahi illa qiyasul aula. Hatinin ga niya pamasali iyan sifat bang painte sifatin magsali sifat manusia ug sifat Allah subhanahu wa ta'ala subay mian pamabidda te yehin yene kiyasul aula sa ingge hinte kantang kiyasul aulahin yene palangkew te mian sifat Allah subhanahu wa ta'ala amman sifat manusia. Upamanen manusiain amman may sifat na ellum, sifat manusia ellum na Allah subhanahu wa ta'ala magsifat do sabiya ellum sumagawa nen bidda manamal duk sifat manusia pegewe sifat manusia niya kamatay ne. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala in ellum salama-lama. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala ellum salama-lama.
Nabang paniaan no sifat manusia yang pente sifat kasulut. Na mas labi Allah subhanahu wa ta'ala magsipatan ne. Yene sifat kasulut ga niya hinapusan ne. Ien pamabidda te yene sifat Allah subhanahu wa ta'ala luk sifat manusia. Hatinen manusiain nga maaf. Wey, pada Allah subhanahu wa ta'ala si ayat ne. Inna Allah apuun ghafur. Inna Allah apuan ghafura. Benal-benal Allah subhanahu wa ta'ala samiaan nga maaf luk ngampun. Nanasi ini sifat nga maaf. Hatinen sifat sifat manusia. Apuan ghafura. Sumagawa nen yene pangamaap Allah subhanahu wa ta'ala hin yene bang pain ne apuan gapura yene ngalaan duse sin me manusia barduse. Atinen gene ilebihan we Allah subhanahu wa ta'ala yene sifat manusia yene duse manusia alebisan ku ahad. Makna yene apuan gapura in miaan minaap we Allah subhanahu wa ta'ala manusiain serta inalaan dusenen kemon bang dalil painte sulatin asal gane niya ala ineresan ne yene pardusehan manusiain. Ineresan ne pardusehan manusiain ien sifat Allah subhanahu wa ta'ala hin. Nabang pikir te gei ta sifat we manusia ge tapasali we manusiain sifat nilai pege manusiain tepet yene nga maap ni hadja. Subay ge maka ala duse bang painte niya dusene si antara diruk Allah subhanahu wa ta'ala. Ien sai kahantang pamabidda te yene sifat Allah subhanahu wa ta'ala pang magdugpak atau kan magsali ruk sifat sin manusia. Tuk magkabtangan Allah subhanahu wa ta'ala we bennal iya samiaan magsifat nga maap atau kan ngampun sin pardusihan yene bisara Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Duk Allah subhanahu wa ta'ala yena iya samian yaqbalu taubata hatinan naima sin taubat yene me magtaubat me ipun ne bang bakas magdusa bune magtaubat tinaima o Allah subhanahu wa ta'ala bisan pekanian nen syirik masih tinaima o Allah subhanahu wa ta'ala bang iya magtaubat tu pede tak bulak dunya dehelu amban kamatayne an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati hatinen naima taubat sin ipunne wa ya'fu anis sayyiati luk nga maap amban me kalaatan me kalaatan pa inte bakas tahinang me ipun nilay wa ya'lamu ma taf'alun luk Allah subhanahu wa ta'ala issebun bi katauhan ne pa in yene me hininang biwen katauhan ne pa in yene me duse hininang biwen katauhan ne pa in bisan pesainggi patapuk bi amban antara bi manusia masih kinatauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala yene ine hinang bi sali dukanya annen hininang bin hab sali dukanya annen hininang bin laat geyu tapuk si Allah subhanahu wa ta'ala masih samia antahinang mian kinatauhan we ini iyan me pung tinai palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian iyan pagmaap minapininen amban me sifat atau kan amban me pangadatan iyan me kanabinabihan amban me pangadatan me kanabinabihan mula-mula nen Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal addat ne teen iyan mga maapin duk addat ne samiaan gay gantian ne iyan kakahinang malaapin kakahinang malaatin duk kakahinang laat. Managna akiti amban yene Nabi te Yusuf alaihi salam. Pamun Nabi Yusuf alaihi salam pentek katohan te bin istorinen gane niya manusia ging atohan istori Nabi Yusuf alaihi salam. Miaan si waktu pente ilabo pung tinaine dalam kupung si waktu na diki-diki pentahun palabay pag magkaswa si miaan si Misir si Egypt nakura na iya si Egypt magkaswa ni sirok may pung tinainen ine bisara Nabi Yusuf alaihi salam. Ine bisararen si me pung tinaine day. Ine amahan ne me pung tinainen, bales ne me pung tinainen, atawakan sa mian kabusu ne me pung tinainen pegge nakura na iye, na dumain me pung tinai kalasahan. Ine pangahinang Nabi Yusuf alaihi salamin, ine bisarane si me pung tinainen, pen Allah subhanahu wa ta'ala. Atin inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala pasalan yana Nabi Yusuf alaihi salam, ine bisara Nabi Yusufin, qala la tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Iyan bisara Nabi Yusuf alaihi salam, la tathriba alaikumul yawm. Ga'ne niya susunan si kaam elawinin. Atin gene kam susunanku, gene kam amahanku, gene kam balesku, maapte ne kaam elawinin, yaghfirullahu lakum murah-murahan bang pain inampun yan pardusahan bila Allah subhanahu wa ta'ala.
Yene pardusehan bi bakas hininang bi si akuhin. Yene pardusehan bi ilabo kuwe bi dalam kupung. Yene pardusehan bi ngakkal kam si ammaten bi pain bi kakan anuku kakan halime atau kakan samiaan manenekeb. Iyan mas inampun Allah subhanahu wa ta'ala pan Nabi Yusuf alaihi salam siya pung tinainen abang pikirti asal dusehat jay manamal. Dusehat jay manamal si pamayang manusia labi lubak nen si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa nen tage eswe ne samiaan nga maap me pung tinainen. Tage eswe ne nga maap me pung tinainen. Na si atag pente umatag si kahalante ku itu si nerahu makagees nga maap pung tinaine bang bakas nila biyan song pinapatay we ne pung tinaine lay. Upamanen kau okay pung tinai ku muslim song kyo pinapatay pung tinaino atawa sinesine ne nabuno sa amen ga matay na gene katawhan ko bang inihininang no si pung tinaino lay asal gay kyo magsipat bisan pente niya gay niya pente gay makahinang ne niya nga maap asal liyang manamal we ne me dahatus dambua makahinang ihin sa ai na me sa pente song pinapatay ni sa ai bisan pesamiaan makakalihat jabis sarahap sa agen pamales nun mapeddi ni kyo. Makakali ko man pung tinaino sa mian bisaragay hap tuju kao sa agen papeddian no iye. Gay sa mian de eman no sa Allah subhanahu wa ta'ala me perkalain. Gay hadja pakupakuhan no bang pain iya inampun. Iyene si me pardusihan bakas hininangnen, si me kalaatan bakas binisaranen. Nakuan niya me manusia magpain gebe pinain siyelo kabatukan pegge nabi siye. Na ine bidda nen nabi, dukkite ku itu. Sali kita manusia, sali niya pangatiante, sali niya pamarat sayate si Allah subhanahu wa ta'ala. Sali niya pamarat sayate si Allah subhanahu wa ta'ala. Nawege geesante painte hininang, yene me bakas tahinang dumihelu amban kitahin. Sukpat sin ayat wa huwa arhamur rahimin, inampun dupen Nabi Yusuf alaihi salam yene me pardusihan bin wa huwa arhamur rahimin pegge yene Allah subhanahu wa ta'ala tamanan maase pentesime yene barasein ye Allah subhanahu wa ta'ala taman maase sime yene barasein. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung tasabut dahil lumiaan asal sifat ni mga maapin duk sifat ni samiaan gay males duk gay bales gay gantian na hinang laatin duk hinang laat ina pangaganti na yahin hinang hap bang samian iya pinapeddian gay males mapeddi bang samian iya binisahan gay hap gay males misa gay hap na piyun niyadya kung sabut miaan binsana iya amban pagdaawane laben kapeddian iya pinagtibagan iya sa agen gay niya kole usa Nawis binisahan pa iye, inenan majnun, inalenan samiaan, inalenan samian sahir, na ine pangaganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ine bales na miaalay, naga ga iye males, sabab na niya dalam pangatian na iye pangadatan samiaan nga maap. At yun pangadatan, iye pasulot si sine magkamali si iye. Tasabot sa dambuha hadith, an Abi Abdullah al-Jadali qala, sa'altu Aisha radhiyallahu anha, an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Pen Abi Abdullah al-Jadali tinile we ku Aisyah radhiyallahu anha yene palihalan miaan sifat atau kan palihalan pangadatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina pangaka iya we Aisyah radhiyallahu anha, pen Aisyah radhiyallahu anha siye lam yakun fahishan wala mutafahishan. Ga pa inne kaniyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin fahishan hatinen yene aalaat yene aa miyaan ngahinang pentega bidda kalaatan yene aa ngahinang mian misara ga bidda misara tebba sasab misara la uglama wala mutapahishan dukge pagtuyuan ni hatinen dumen asal nen pente alaat duk dumain iyang magtuod maghinang laat ien pangaka we Aisha radhiyallahu anha po si Abi Abdullah al-Jadali wala sakhaban fil aswaq duk ga iya magelangan lumain iya kumiaasin duwe magelangan lu dalam tabu
ilumag gasud dia lem tabu samiaan. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'atah, duk gay gantian ne, gay bales ne samiaan, yene malaatin duk kakahinang laat. Gay bales ne kakahinang malaatin duk kakahinang laat. Hatinen mangnia bakas makahinang si iya kalaatan, sali dukanayaan nen ang gauta, sali dukanayaan nen painte asal hinang atau akan bisara, gay ginantian wa Rasul sallallahu alaihi wasallam duk kalaatan, walakin ya'fu wa yasfah, sumagawa nen in Rasul sallallahu alaihi wasallam samen nga maap duk pasulut yene si bakas mian makahinang laat si iyahin. Sa iyan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin, sa iyan yene pangaddatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin. Na ako ni sabniya magpain manusia, gebe kabakatukan pegge iya Rasulullahin, iya painte nabi iya. Nawe sine sintuanten okay pung tinai kinasiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sine imban kita ngeddo pangaddatan ti habang lumayan amban Rasul sallallahu alaihi wasallam nuk may pasuno amban iyahin. Iyan painte miyaan siningeten yene Rasul sallallahu alaihi wasallam, sali dukanianen si pag-ibadatte, sali dukanianen si pagmuamalatte, sali dukanianen yene si pangaddatante, ngeddo kiti amban yene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May pung tinai kinasen Allah subhanahu wa ta'ala. Dukamban hadith sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. Iyan bisar Aisyah radhiyallahu anha. Pasalan yan pangaddatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإنه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. Ga bakas minsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ga bakas ngalubak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ga bakas minasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ine duk tanganne, kume matuulay, kume miyaan salama-lama, ga bakas tahinang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maminasahin duk tanganne bisan pusine. Walam ra'atan bisan sidambua andane sikandahan nega iya samian bakas minasa, gaya bakas minsana duk gaya bakas misage hap sime kandahan ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyan pangaddatan mahapin. Wala khadiman duk demikian gaya bakas nusunan atau akan gaya bakas misarahan, gaya bakas ngamahan, gaya bakas minsana samiaan yene bataan ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malengkan nen meke minsana, meke mahatin makapapeddi, meke makabinasa manus pagkasine manusia bang sipagjihadan. Bang sipagjihadan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pegi asal say tarabahuhin, magbinsana, magpapatay, hatinen ien meke sa amen makahinang mian makabinasa si pagkasine manusia bang hinabune magjihad. Wa manila minhu shay'an qat payantakimu min sahibihi, duk ina pa ente taed do amban iye, ina miyan tahinang si iye, gaye males si yene bakas makahinang iyehin. Hatinen maap na yene bakas makahinang, ina nila at tudju iye. Minaapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ayuntahika syai'un min maharimillah. Malaingkan nen, mangniya makahinang samiyaan, hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala, mangniya bakas makahinang hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala, payantakimu lillahi azza wa jal, na binales wene, sumagawa nen dumain pen pamales nila amban kinabayaan ne. Dumain pamales nen amban kinabayaan ne, hangkan niya males, peggeien kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala hin, ien pamangandaakan we Rasul we Allah subhanahu wa ta'ala siyahin, dinaak binales, yene mea makahinang, yene panglangan atau akan mea makahinang hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ine ne mepain me umpamanen, yene mea bakas mapatay, hatinin mapatein, hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang niya makahinang ni amban siye, amban me sahabat, amban me manusia si tempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na binales si sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumain pa in personal ni mamalesin sumagawanin, pagi pangandaakan ni Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya makapapatay, subay balesnen pinapatay. Bang niya makazina, subay balesnen sa men ilubak at tawakan,
tinibag bangnia samen bakas nang kew sube pamales iyahin samiaan pinutukan na kemon me pamales na iyen kemon me pamanis na iyen dumain amban personal kabayaan ne iyen amban kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala duktasara painte si agama iyen agama pinabuo miyaan agama iyen sababan pamabuuhan iyahin iyen agama Islam iyan pente tasara wi Allah subhanahu wa ta'ala hininang me parkala iyan bangnia makahinang ne iyan me hinaram wi Allah subhanahu wa ta'ala hin iyan lumay ni pente man pangadatan Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan maghinang laatin ataw kan nga maapin tuktasabut si Sahihul Bukhari an Ata ibn Yasarin qala magpain si Ata ibn Yasar pa inne لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول صلى الله عليه وسلم بالتوراة وإن سي عطاء بن يسار تروق بقوين سي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أكهانون كفإنه ينمي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت دي سي كتاب التوراة Atinen Rasul sallallahu alaihi wasallam hatawa hawa ien kahap pangadatan nen tasabut ni andang lai si kitab at-Taurat iene sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Us ini sambung si Abdullah ibn Amr qala ajal awe pa ini akahante keu wallahi la mawsufun fit Taurati bi ba'di sifatin fil Qur'an bi ba'di sifatihi fil Qur'an bennal pen Abdullah ibn Amr ibn al-As tasabbut tadiye dia si hazal tasipat tadiye samiaan si kitab at-Taurat kweru pente kapanipat iye si amban me mian kesinduhan sifatnya dalam Quran ini amban me sifat tasabbut si kitab at-Taurat iene sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iene pa inne Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bifadhin iyan sifat tasabbutin di dalam Taurat laisa bifadhin dumaniya alaat dumaniya abingis Rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghalizin dumaniya samen alaatan dumaniya abinulakew wala sakhabin fil aswaq dumaniya niya maggasud dalam tabo dumaniya mag-inilangan dalam tabo wala yadpa'u bis sayyi'ati sayyi'atah ge gantianne ge bayranne kalaatan yene hinang laatin walakin ya'fu wa yaghfir sumagawanen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samiaan ya'fu wa yaghfir nga maaf samian ngampun bang niya me manusia makahinang dusi si iye bang niya me manusia makahinang dusi si iye minaap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iyan sube sininged we kite manusia dambuli amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin yene me pangadatan iyan yene me miaan pagmaap minaaplay yene me ge pamalester kalaatan lay hatinen sine makainang laat sikite sube balester kahapan sube maap te samiaan Pagaian painte pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hin lukbakkas tahinang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyan na pangadatan pagmaap minapininen asal pangadatan hajj manamal pangadatan hajj inin manamal sabab nen bisan sa painte mura tinaat pagmaap minaapin hunit inang gautaan we manusia nabisan painte hunit inang gautaan subay gineesan paggiien labayan makahapin dukien painte pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala hinduk panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukien pagmaap minaapin damikian amban me sifat amban me pangilalehan me auntul pagmaap minaapin amban me pangilalehan auntul duk me amban me sifat yene me siye me magmatalew pan Allah subhanahu wa ta'ala وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين maglomba-lomba ka ampan Allah subhanahu wa ta'ala ila maghfiratin yene ngapas kampunan amban Allah subhanahu wa ta'ala ngapas kampunan amban Tuhan bi
wa jannatin arduha as-samawati wal ard, duk ngapas yene surga luhahannen hajjihannen kwe painte luhan langit duk bulak uiddat lil muttaqin, sine pagtagamahan yene me surga duk pain surga alay, sine panugata sine ien uiddat lil muttaqin, panugata si Messie me a magmatalew. Natilewin, sine siya me a magmatalewin. Sine siya me a magmatalewin, yene me siya alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Yene me siya samian magnapaka ngurung zakat atinen sali du kanya anden dialem samian kaluhayahan duk dialem sigpit bang niya si siya ganta pangurung de sawede atau akan bang niya miskin amban siya inurungan wede samian sadakah atau akan magnapaka siya yene si adiawa amban siyahin. Iyan painte me a magmatalewin, iyan me sipatnen. Duk ine pe amban me sipatne wal kadhibin al ghaidh, yene me siya samian napuk amade, gay samian pagwa de amaden, gay mian agpangande, hatin agpangande yene kastel delay, bang niya makahinang laat si siya, atau akan bang niya sawere samian magsasa, agpangande, yene mian amadelay, ge painte pagwa de, ubinaan makagees siya, hatin tagees de mamalesin mga salmales siya. Sumagawanen, inagpangan wede yene amadelay, inagpangan wede yene pamales delay, ga hininang wede, ien me siya ien, mian yene ien me siya magmatalewin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman me sipat magmatalew, wala apina anin nas, yene nga maap si manusia, yene bakas makahinang duse si siya. Sina pente manusia makahinang duse si kau subay maapno. Bisan peduse sa ingi hadjene. Bisan peduse sa ingi hadjene subay maapno. Allah subhanahu wa ta'ala ni bahala siya tekas elaw kiamat. Bang kau bisan pente ge maapno garo na terdwedo no tuda tabulak dunya. Geru makatambala ukno, geru makani asawalno, geru makaikasin no samiaan bisan niya ge maapno. De emanu nes Allah subhanahu wa ta'ala parkala iene duse bakas tahinang nilay. Bisan pesamen duse mapatay upama, nasubay rumaapno, iene bakas mapatay lay pegge niya aru elew dambuli pagtungbasan. Nabang painte, makahinang laatin, tekas elew dambuli, na laat do sa mian kalabuan nen, sinesine bakas makahinang hapin na hap do sa mian kalabuan nen. Nabang kanyaan nen makahinang hapi si kao, makahinang laat iya si kao. Bunu maapno iye na iye lay dialem painte mian dialem kalaatan tekas elew akhirat sabab yene laat tahinang nen lukaw dialem kahapan yene sabab hap hininang nun pangamaapno iye lay. Na murah-murahan paku-paku tebe me pung tinai kinasen Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kita be pania amban me manusia amban me tumpukan yene nga maap sin pung tinaine magkamali tuju iye bang pain kita be mian hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala amban me siye yene magmatalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala pegi amban me sifat magmatalew yene nga maapsin pung tinaine nga maapsin pagkasine manusia. Duk puas painte tamanan magmatalew ni puas amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene me siya sahabat, puas amban me sahabat yene si me tabi'in na iyan painte sintuanten magsuno atinin nagna ngeddo kita amban sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam ngeddo me sahabatin amban sifat yene pangaddatan hap amban Rasul sallallahu alaihi wasallam us ngeddo me tabi'inin yene pangaddatan hap amban siya me sahabat radhiyallahu anhum ubus me tabi'inin ngeddo ne sab amban me siya at tabi'in mian laku palangi hap ubus me mapasunuin sa idu isang hangkan umabot si kita pente ko ito me muslim atinen bang painte kanya annen jaman tagna alay hapag map minaapin nabang yu pante tigyal maglaton ilaton sangat nin geni hap sangat nin geni nga maap inehin bang upamanin ko kahantang bisara ngemot ke usisawe no samiaan us kemotanne mapasuno siyehin kemotanne mapasuno ineb si mapasunuin na sangat umabot si kawin sa dibisara ne dasay kahantang nilay saya kantang ng amban jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagpuas tujuh sahabat tujuh tabi'in magsuno sangat gena ta sifat wa manusia ku itu yene me sifat mahab si jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lay. Tukaman me sahabat samian radhiyallahu anhum nyaddo ne sab kita upama
amban me sahabat yene magmatalew tuja Allah subhanahu wa ta'ala puas amban sallallahu alaihi wasallam kuene si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Si Umar ibn al-Khattab hinaburi masamin magtingko-tingko duk me kasawian ne kume di si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma niya heplella managha paasek pisisiye ina bisara lelamiaan sine lelalay yene si Uyaina ibn Hisni ibn Hudhaifa lellalay paasek siya pisi pusi Omar radhiyallahu anhu yene lelamiaan ina bisaranen hatinen bisarahan wene si Omar ibn al-Khattab bisaragehab luk tinuk sa wene hatinen mian kuriput si Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ina bisaranen pain boy miaan panlelamiaan yene si Uyain ibn Hisn hey ya ibn al-Khattab bang sikite hoy hinoyan pewe na si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hoy pain ne Umar ibn al-Khattab ya ibn al-Khattab wallahi ma tu'tina al-jazala wallahi pain ne ga kami urungan nu samian rajiki ga kami urungan nu konnop ga kami urungan nu supply bang painte umatag kuituhin kue kahalante kuituhin mag supply ga kami painne urungan nu supply duk wala tahkum bainana bil adil duk ga keu ngahukum si antara kami duk kaadil hatinen bang keu ngahukum si kami ge keu adil yene pain amian pakati ba Umar nasampay ngamani si Umar hatta hamma ayyuka bihi sampai mian si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu mian astel ne pegesai bisara yene aahin bu si Umar bin al-Khattab asal takilale diale Makkah zaman ne pe Quraisy hatin zaman ne pe ga mag Islam andang ne takilale benal si Umar bin al-Khattab adil ye naubus pagsakay na mag Islam ne napasong na pagkaadil ne naustek karambua aamiaan pa inne nga hukum kyo si kami gay kyo adil nga hukum kyo si kami gay kyo adil na sinegay nga ma sa amin nangama si Umar ibn al-Khattab sampay astel song pente ilestik we ne song pinapatay we ne yan nalalamiaan naubos niya dambua sa we de inilan si al-Hurr ibn Qais pa inne ya amiril mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi bennal penna Allah subhanahu wa ta'ala magpain sinabine hatinen pinaeseban we si al-Hurr ibn Qais si Umar ibn al-Khattab ge painte dinak inu sa amiaan ge dinak pinapatay amiaan pinaeseban we ne yene bisara Allah subhanahu wa ta'ala sinabine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin pakalehon pain si al-Hurr ibn Qais ya Umar ibn al-Khattab pakalehon pain nabisara Allah subhanahu wa ta'ala sinabine khudhil afwa hatinen nga maap kew wa'mur bil urfi duk ngandak kew samiaan si hinang hap atawakan si hinang ine hinang painte ge ilang we sara wa'rid anil jahilin duk pahalli kew patala kew dahinangun yene me ama jahilin yene me ama awamin yene me ama jahallisin wa inna hadha minal jahilin pegge penne aian amban me jahilian me amban me jahil wal pen Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi pagpuas pente binassawe si al-Hurr ibn Qais radhiyallahu anhu yene ayat mian bu si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu gane ilaus we si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yene song planonem pinapatay amiaan sabab nen takalene yene ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin wa kana waqafan inda kitabillah pagge kaniyaan si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bang iya makakale ayat aman Allah subhanahu wa ta'ala bisan kaniyaan din datagtang asal pareheng yene mian tali ne mahap ayat mian duk ine pangandaakan ayatin asal tinuhut diretso we ni mag painte tinuhut we ni magtuy nayan sifat si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sampai minaap ne we ne yene amian ga ne ilaus we ne bisa ne pante bakas nga matag na ga ne ilaus we ne pangamani le ga ne samian mian
pinapatay ene ge makakali ye tapa eseba ni wesi Al-Hurr bin Qais radhiyallahu anhu. Demikian amban me story me sahabat painte pasalan pagmaap minaap atau akan miyane pangadatan hap panmiaan panulut sinpung tinai muslim yene story Abi Darda radhiyallahu an. Si waktu ya palabe sedang buat kauman, palabe sedang buat jamaah, niat dan buat pagtipupukan manusia lillah. Hatinin lai niat magtipupuk, hatin magtipun-tipun me manusiain, me jamaah miyaan, lay sedang buat lillah. Pinapedian we de lillahin, duk sinukna-suknaan. Na ini bisara Abi Darda radhiyallahu anhu, tinila we ne bang we. Faqala mal khabar. Wey pain na ini balitain, wey ya iyan papadian bi. Pain Abi Darda radhiyallahu anhu. Ini sambung meahin pain de qalu waqa'a fi dzambin kabir. Hangkan pain de papadian kami pegge makahinang ye samian dusi hajj manamal. Makahinang ye dusi hajj manamal. Na ini bisara Abu Darda radhiyallahu anhu pain ne ara'aitum law waqa'a fi bi'rin apalam tastakhrijuna minhu. Ini pain ne bang ente iele labo dalam kupung geye palwas bang dalam kupung le na pain me ahin bala we isab asal masih pain ne polos kami bang kanaan nen labo dalam kupung. Na ini sambung Abi Dardain na bangsai pain ne palwas biru na pegge ko iye pain ne kahantang labo dalam kupung ku itulay na palwasun bang ban kupung le hatinen. Fa ini bisara Abi Darda la tasubbuh wala tashtumuh wala tadribuh. Da pa inna bisahanun bi da suknaanun biruk da binasahun bi. Hatinen miaan duma insai pangahinang bi iyahin da asai pangahinang bi iyahin. Lakin idhu huwa basiruh sumagawanin paesibanun bi iye duktoanun bi iye supaya iye ge makahinang dusa yan si bakas tahinang nalay. Duma ini sab pinapeddian. Wahmadullaha iya bisaranin wahmadullah alladhi a'apakum minal wuqu'i bi misli hadhihi az-dzamb. Hatinen magmamudji kam sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsyukur kam sa Allah subhanahu wa ta'ala, ga tahinang biyan edu sa tahinang nili. Iyan penteme sahabatin jaman me sahabat radhiyallahu anhum bang siya niya makahinang dusi amban siya niya me makahinang dusi hajje asal astel siya manamal si makahinang dusi le. Astel siya makahinang dusi le. Naubos Abu Darda tinilaw na sa bene tinilaw me ahin wage ka penne astel siya makahinang iya dusi sa hajje nen usge ki astel siya ini sabeng Abu Darda in pa inne astel ku si dusenen astel ku penne si dusenen so bang siya ga astel ku si dusenen bang siya ga hatinen maap niya ni aalay bangi pa inne tinggalan na dusenen na manjariya pung tinaiku manjariya pung tinaiku bang tinggalan na dusenelay na pung tinaiku iye suya bang penne iye maghinang duse na pahali ko mbaniye iyan bisara Abu Darda radhiyallahu anhu na magtuy ni magtauba magtuy ni ngulehok katawakan nangis iyan ni amiyaan nangungul ni sarta iyan ni magtaubat na iyan baniya ni duse bakas tahinang nen na sinesine baya pain sa amiyaan paniya ko kahantang Abi Darda alay paniya mian level nen ko level Abi Darda alay tek kasi magharap ko Allah subhanahu wa ta'ala subay as-sebne yene ayat Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'fu wal yasfahu hatta wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira lakum at iyan pangandak ko Allah subhanahu wa ta'ala magmaap minaap kaam nga maap kaam wal yasfahu tuksamian nulut kaam ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum ine wege kambaya samian inampun ya Allah subhanahu wa ta'ala pardusihan bin ien bang inampun bang kita ngampun atau kan bang kita ngamaap sin pardusihan manusia pagkasite manusia na inampun ya Allah subhanahu wa ta'ala ien eduseten tuk demikian puas amal me sahabat radhiyallahu anhum pente ko net sabut de lumian me tabi'in asal niya rusa pambansiye may pangadatan de ruisa mayene mga maap pung tinaiden. I pangadatan de ruisa mga maap yene pagkasire muslimin. Kwene si tasabbut
si Ar-Rabi ibn Ar-Rabi ibn Khusaim rahimahullahu ta'ala niya nukna niya samyaan niya misa-misahan niya gihap us ina bisaranen yan si Rabi ibn Khusaim fa inna ya hada qad sami Allahu kalamak okay pa inna lillah takali pa inna Allah subhanahu wa ta'ala bisaranu lay daka pa inna misaralaat takali pa inna Allah subhanahu wa ta'ala bisaranu lay wa inna dunal jannati aqabah as-sebon pa inne puas amban surga niya pa inne patenan saddi niya pa inne pagtumbas atinen dumay niya ngama sumagawa ni pinasyaban we ne yene aale ge dina aksamiaan miaan misaragay hap dumay niya pente ngama sumagawa nen minaapwe ni aale si bisaranen nuksarta pinasyaban we ne bang pa inne bekkat ku bisaranun putuk ku patiha nun bang pente basa abahiin bang pa inne bekkat ku bisaranun geru pa inne maka ine aku ine bisaranu bisan penne bekkat ku bisaranu lay geru janan maka ini aku ada kala maka eddo peyene kahapan ne sabab yene bisara asiele wa illam aqtaha bang sampain ne ge bekkat ku ge keu painanku ge keu pegesku si bisaranu yan pa ana syarrun mimma taqul laat pe ku amban yene binisaranu malaat lay atin bangge keu pagesku natah manjari aku malaatin yene amban me binisaranu lay atinen hangkani pineges we ne sabab duk yege manjari alaat duk mian ge pasagad de misara yene ale atinen sarta mina apa ene duk pinaiseban samiaan qala Syafi'i rahimahullahu taala magpain Imam Syafi'i rahimahullahu taala lama afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati paine si waktu kusamiaan pa inne nga maap dukga ne ku ngajing kisamiaan si dambua si sinesine ne arahtu nafsi min hammil adawati tapahinek ku penne ginhawa barankun tapahinek ku iyane napsukun amban iyane kasusihan pagkuntara atin bang kyo nga maap pung tinainu hinek pangatian nun gay kyo suse gay kyo leman samiaan magkokko tarugpak nuye nabang niya me sigul sagga dem pangatian ne bisan pente me magmula-mulanin magbagay bang niya pente me bakas pagsambungan atawa kan pagsasaan bang samantan gayo bakas magminap-minaap asal niya kaleman niya samiaan gay hinek pangatian nen gay bisan agen agen bisan kapag harap luwe iyan painte janan gay hap iyan pagmuamalan janan gay hap parsugpatanin mangga niya iyan pagmaap minaap lukinakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala iyan pasalan pagmaap minaap asal hajj manamal iyan tungbasnen pen Allah subhanahu wa ta'ala wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sine-sine nga maap duk nguntul samiaan ating nguntul si antara duangan magsasa wajruhu ala Allah yena tungbas nin si Allah subhanahu wa ta'ala ating ga tinugila bang saing gihadjihan tungbas nin Allah subhanahu wa ta'ala ne bahala nung basan yene pangamaap nile Allah subhanahu wa ta'ala ne bahala innahu la yuhibbuz zalimin pagyain Allah subhanahu wa ta'ala gaya mabaya luk gaya malasa si mian nganyaya atinen yene gaya nga maap pagkasine manusia yene gaya nga maap pung tinaine na paniya ali amban me zalim amban me panganyaya iyan bisar Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yuhibbuz zalimin nabu iyan bang paniya ni ali amman zalim na Allah subhanahu wa ta'ala giye mabaya ataw kan giye malasa si iyan baranyaya tuktasabut tu sab si hadis iyan riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala aman hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu pen Nabi sallallahu alaihi wasallam amban me pente hadis lainnya pasupatnya suwe ne doten poenin pen Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zadallahu abdan bi afwin illa izza
Atinen gate tinambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala ine kahinang ipun, gate tinambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala ipunin yene amban bakas pamaap nen, pangamaap nilay malaingkan nen yene kalangkyaw darajat, malaingkan nen ranggo. Hatinen sine-sine nga maap samian pagkasine pinalangkyaw wa Allah subhanahu wa ta'ala ranggonen, tinambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala darajat nen. Napiggeek kami manusia hangkan sa babanen gay nga maap pigge pa inde bang kita inin nga maap sa wete kwe hantang diki-diki kite pante ma pride be asal ek ka manusia ko itu langkyaw yene pride nen langkyaw samiaan bohan nen bang kita pa inin nga maap pung tinaite kwe kita malam mahin kustelge pa netep si kita pe nga maapin kita pe samiaan tahinang mian kita pe isayen hatinen gay mian liang manusia baya samen nga maap sabab kwe kahantang diawa pamayam dagin hamabaran din mangsi bakas nga maap. Nada sa pagandang kita inakahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sine pente nga maap ipun Allah subhanahu wa ta'ala ga niya panambaiya wa Allah subhanahu wa ta'ala yene malingkan nen darajat langkyaw. Hatinen bangkyaw nga maap bisan pamayam nun diki-diki kyaw manusia tinambahan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala yene ranggon ulay yene darajat nulay atinen pinahadja ki wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan naman may tungbas asal kahapan pa intesin yene pagmaap minaap duk nga maap sipong tinaite ataw kan si pagkasite samiaan magkamali duk pente khataman ku bisarakun sabutte me pawaid ataw kan me kahapan ataw kan lesson taydo ti amban pagmaap minaaplay mian pagpuas inin iyan hataman ko na bisarakun taman ko na painte himumunganin taman sabut ti hadjalas iyan pawaid al-afu was-sabha iyan kahapan ataw kan lesson taydo ti amban iyan pagmaap minaaplay si kaysa amban taydo ti iyan lesson ataw kan pangadjian amban pagmaap minaap iyan pangeddo hatinen makaeddo kite darajat langkyaw ko ene hadis tasabut temyaan ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza hatin bangkyaw nga maap inurungan kyaw Allah subhanahu wa ta'ala darajat langkyaw. Si kaduwe husnul aqibah bangkyaw nga maap inurungan kyaw kahapan wa Allah subhanahu wa ta'ala tinungbasan kyaw kahapan wa Allah subhanahu wa ta'ala ina bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin wa ma indallahi khairu wa abqa lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun walladhina yajtanibuna al-kaba'ira al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibuhum yaghfirun wa ma indallahi khairu wa abqa duk gani apa ente si Allah subhanahu wa ta'ala hap duk pente nattab lilladhina amanu yene si Mesiya me amag parat saya wa ala rabbihim yatawakkalun duk si Mesiya yene magtawakkal si Tuhan deh walladhina yajtanibuna kaba'iral ithim duk si Mesiya yene pahalli ang bandu si hadje wal pawahis duk amban me kalaatan wa idha ma ghadibuhum yaghfirun duk yene Mesiya hatinen bang siya inamahan atau akan bang siya ngama samiaan ngama apsiye na iya Mesiya iyan inurungan pa ente kahapan wa Allah subhanahu wa ta'ala duk tatap kahapan nen lay si Allah subhanahu wa ta'ala maananen bang tahinang may manusia may parkala tasabut miyan takaswa de kahapan nen tek kasi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala si katello amman pente pangadjian taddo taman pagmaap minaap yene bangkyo nga maap pung tinainu yene am bakas ka magkuntara yene pagkuntara bilay manjari yene tapagbagay kaam bangkang bakas magkuntara bune ka maghap janan kaam yuen tapagbagay weey pan Allah subhanahu wa ta'ala wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah asalge pa inne magsali yene kahapanin dukkalaatanin idfa' billati hiya ahsan atinen pangagantiun iye pamayron iye yene mahapin bangkya bakas mian kahinangan laat pagkasino manusia gantianon iye ruk hinanghap
Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Say pente bisara kay kahanin. Bangkyo pente hininangan laat, balesun niya, kinanghap. Maapon niya. Paidal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Nabang pente kanyaan bakas bilay si antara biduangan lay. Antara nuduk antara nilay niya pagkuntarahan bi. Nabangkam gantian nuduk kinanghap. Ka'annahu waliyun hamim. Kuwene kahantang bebegno. Hamim yani karib. Maknanin, bang ni kamba samian bakas kapag maap minaap, tamaap no na iye, bang iye bakas kahinang kasaan si kau, atawa katamaap ni kiyo bang kiyo bakas makahinang kasaan si iye, na bang kami ubos na magmaap minaap, na manjari ka ang pente magbebeg, manjari ka ang magkasirasa, manjari ka ang magbagay, ubos ko ni kaham kahantang magdaos babisan kaniyaan bin samian magtala. Sai. Luksi kaampat amban me painte teddo te pangadjian amban pagmaap minaap yene makaeddo keo tungbas bang keo nga maap pung tinaino nga maap keo magkasa si kao makaeddo keo samen tungbas duk pahala ken Allah subhanahu wa ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman apa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin ko ini ayat tersebut dari lumiaan sinesine nga maap yene tungbas nen lu si Allah subhanahu wa ta'ala atinen la ine inandangan kau tinagamahan kau samian panugata kau ni Allah subhanahu wa ta'ala ga ne inakaw sikka ne inaka sikau bangsa ingge kahannen ien hawa ekkapen tungbas nen yene pagmaap minaapin pege hunit hep manamal yene pagmaap minaaptu hunit pege hunit in pente inanggautaan mi manusia bisan pesamiaan sa ingge panghati manusia bisan pesamen ilmu sa ingge ilmu ne sa ingge basag iman ne bisan ne nga maap labian masinia kutu-kutu dalam pangatian ne labi ni na pente ge makan ge manjari enna te yene me parkalain me parkala malaatin ubus ganti ante lukinang laat subay kita nga maapung tinaite ko ene tasabbutten paggiien pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala duk pangandaakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk me bakkas tahinang me aasali dehelu amban kitehin duk sikali me las ni amban yene pangadjian teddo te amban pagmaap minaap yene makaeddo isab kyo bang kyo nga maapung tinaino bang kyo nga maap pagkasino manusia bang kyo nga maap si magkasa si kau makaeddo isab kyo yene kamaapan amban Allah subhanahu wa ta'ala makaeddo kyo kamaapan amban Allah subhanahu wa ta'ala peggeni qaida magpain al jazaa'u min jinsil amal yene tungbasin amban kakahinang layro ina painte bakas tahinang no ien tungbas nen bangkyo bakas nga maap isab tungbas nen tuju kao bangkyo bakas ngurung inurungan isab kyo bangkyo samiaan bakas malasa kinalasan isab kyo ya Allah subhanahu wa ta'ala ien painte tungbas nen hatinen al jazaa'u min jinsil amal pebisar Allah subhanahu wa ta'ala in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha 'afuwan qadira wa in tubdu wang pain na patampal bisamian kahapanin magngurong kam samen kahapan salit mian salidu mian tapuk salidu tapuk duk tampal bangkam ngahinang kahapan atawa kan nga maap kaam amban me kalaatan fa innallaha kana afuwan ghafura bennal in Allah subhanahu wa ta'ala maap ne kaam mian amban me yene hatin maap ne kam amban sababan yene pangamaap bi pung tinaibi muslim lay amban sababan pangamaap bi yene magkasa si kaamlay minaap di sab kami Allah subhanahu wa ta'ala paggebennal in kaniyaan Allah subhanahu wa ta'ala hin sangat samiaan nga maap duk pente iye mian sangat basagan Allah subhanahu wa ta'ala na iyan may pung tinai palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala subay kita bi magmaap minaap yene tanda panuhut tebi sindaakan Allah subhanahu wa ta'ala duk panuhut tebi sin bakkas Rasul sallallahu alaihi wasallam duk pagmaap minap ininin asal addat hajje manamal liyang makahinang iyehin na paniya kiti amban yene me aamal yang lay paniya kiti amban me aamal yang yene makahinang iyelay pegge yene me bisan paintek mian bisan paintel yang liyang bang kakahinang hap na mas labi hapan te subay hinang te peggeien mahadje tungbas nen tek kasi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kung makapatahan may pong tinai
kalasahan kinasian Allah Subhanahu wa taala tamanian painte gantaan tages-ges ku pangurung ku kaamin lupa maisep pugin balankun na murah-murahan magmumpaat si kita bikemon kania pakania duk pente magmaap minaap kita bibang niya pente kasaan bakas tahinang tebi atau kan tahinang sawe tebi siki tebi da apatiggilan tebi pegge duk janan pente ge kapag kuntarahan tebi supaya kita magmaap minaap duk magkasilasa ien amban labeyan pangandaakan ni Allah Subhanahu wa taala si kita bisa miaan magkasilasa ruk magdarambua ge magsapehak si antara kita pente mi amag parat saya tujuye na tamanien ni rahu mepung tinai kinasian Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa sikam kemon.